салом бинандаҳои радиои озодӣ. меҳмони имрӯзи барномаи мо ҳастанд ҷомеашинос ва ё таҳлилгари тоҷик Марьям Давлатова ва суҳбати мо ҳам аз нашри китоби муаллима бо номи нақши муҳити оила дар тарбияи ҳуввияти миллӣ оғоз мешавад. муаллима муборак бошад ва хушомадед ба барномаи озодӣ. муаллима, ин китобатон бештар мақолаҳои худи шуморо дар бар мегирад ва худатон мехостем бештар оиди ин китоб муфассалтар мегуфтед. китоб 7 мақоларо дар бар мегирад ва шарафи он ки имсол соли оила эълон шудааст ва мушкилоти оиладории тоҷик ба ҳадде расид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҷбур шуд онро эътироф кунад ва солро соли оила эълон кунад. ва дар ин китоб мақолаҳое нашр шуданд ки ҷанбаҳои гуногуни масоили оиладории имрӯзаро дар бар мегиранд ва мақсад аз таҳияи китобам ҳамон буд ки ба онҳое ки дар масъалаи оила масъул ҳастанд, ин кормандони ташкилотҳои махсус, омӯзгорон, падару модароне ки худашон масалан ҷоянда ҳастанд, мехоҳанд барои рӯзноманигорон ки дар ин мавзӯъ менависанд як кӯмаке бошад. дар ин мақолаҳо асосан ҳам таҳлил рафтааст ва дар поёни ҳар як мақола дастурҳои муайян ҳам ҳаст. нақши муҳити оила дар тарбияи ҳуввияти миллӣ, масалан интихоби ҳамин ном рӯи китобатон чӣ ҳаст? гап дар сар он аст ки мо мехоҳем ки ҷомеаи обод дошта бошем. мо бисёр дар бораи миллатамон сухан мекунем. алам мекунад ки масалан дар ҷои ҷавонони мо ҳуввияти миллишон заиф аст ё масалан мадонем масъалаи афродгароӣ ба Сурия рафтани ҷавонони мо як мушкилоти дог аст. вале ин ҳуввияти миллиро ба онҳо ки медиҳад? агар дар оила ман ҳангоме ки ин савол дар як конференс хоҳиш кардам ки ман суҳбат дошта бошам дар ин мавзӯъ, ин савол ҳамон ҷо пайдо шуд. агар дар оила вақте ки мо модар мегӯем, мо ватан модар мегӯем. бисёр мушкил аст вақте ки модарро дӯст намедорӣ, агар қадами давоми мантиқии модар агар ватан бошад, нисбати ватанам эҳтирому муҳаббату пайвастагӣ ки оне ки мо мехоҳем ба вуҷуд омаданаш мушкил аст. муаллима, аслан чаро фикр мекунед ки ҳуввияти миллӣ бояд аз оила сарчашма гирад? барое ки инсон ҳама чизе ки мегирад дар оила мегирад. инсон ҳанӯз ҳатто пеш аз даврае ки дар батни модараш пайдо мешавад, аз рӯи агар ки масалан илмҳои имрӯза бигирем, аз рӯи илми илоҳиёт бигирем, эзотерика бигирем, ҳанӯз пеш аз пайдо шуданаш ӯ аллакай бо замин, бо ин оила робита дорад, ин оиларо интихоб мекунад. ва вақте ки дар ин оила меояд ва аз ин оила бунёди арзишҳоро мегирад, муқаддасоти аввалинро аз оила мегирад. масалан равоншуносон имрӯз муайян карданд ки тамоми арзишҳо, донишҳое ки инсон мегирад, инсони хурдакак мегирад, то 3 солагиаш комилан ташаккул меёбад ва ҳар чизе ки мо ба он баъдтар медиҳем, ин андоваест болои ҳамон сохтори асосӣ. бибинед муаллима, дар аксар хонаводаҳои тоҷик масалан тарбия бар асоси ҳамон арзишу суннатҳо ва таҷрибаҳое баромода мешавад ки асосан дар тарбияи деҳ, маҳал мисли ҳамин чизҳо ташаккул ёфтааст. табиатан дар ҳамин хонаводаҳо масалан гоҳо арзишҳое ҳам баландтар аз арзишҳои дигар, яъне арзишҳои миллӣ мешаванд. шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? 100%. агар аслан падару модар ба фарзандон он чизро медиҳанд ки дар ниҳоди худашон ҳаст. ҳоло то инҷо омадан мо амрӯи ҳамсоҳбатам суҳбат доштем ки фарзандони дервақтӣ, фарзандони манам, фарзандони дугонамам бисёр дертар, баъди 30 солагӣ мо таваллуд кардем, фарзандони мо дигар хел ҳастанд. зеро дар ниҳоди мо як таҷрибае буд, як арзишҳои муайяншудае буд ва бо ин фарзандон кор кардани мо мушкилоти худашро дорад, вале сабукиҳои худашро дорад. ва агар падару модар дар доираи як деҳи танг, як маҳалли танг агар калон шуда бошанд, фақат арзиши онро бинанд, арзиши миллиро набинанд, онҳо ба фарзандам фақат ҳамин чизро дода метавонанд. барои ҳамин табиист ки агар ки инсон агар аз доираи маҳал берун набарад, арзиши миллиро дода метавонад ё наметавонад, ин зери суол аст. муаллима, худатон дар бораи ҳуввияти миллӣ гуфтед. агар ба шумо ҳамин хел пешниҳод шавад ки ба фарзандони як хонавода ё умуман ба як синфе ки 20-30 нафар хонанда онҷо ҳаст, шумо аз ҳуввияти миллӣ дарс гӯед ва ин дарси шумо аз чӣ шурӯъ хоҳад шуд? инсон бояд ҳар чизе ки дорад онро ба қадраш бирасад. зеро пеш аз ҳама агар ки аз нигоҳи масалан фалсафаи динӣ бигирем,
فلسفه خودشناسی بگیریم، هر چیزی که به ما داده است خداوند خودش داده است و هر چیزی او داده است بد نیست. این علاقه توفه است، نعمت است و وقتی که و در مثلا هویت ملی من می‌خواستم یک چیز بسیار جدی رو برای خودم معین کنم. وطن ما از وطن دیگران بهتر نیست، ولی این یگانه است. بلندی ارزشش در اون است، مقدساتش هم در اون است که این چیزی که خداوند به ما داده است و آن یکا و یگانه است. بله، برای شهروند افریقایی وطن خودش ارزشمند است. تاجیکستان ما شاید از افریقا زیباتر باشد، ولی برای اون افریقایی همان قدر ارزش دارد وطنش که وطن ما برای خودمون دارد. صحبت ما هم من اطراف هویت ملی بود. معلومه وقت اخیر هم این سخن ها که چون خودتون میدونید همین حادثه های اخیر گرایش جوانان و مذهبی به قبل مذهبی شدن آنها میگن که از نبود هویت ملی خودی همون جوانان نداشتن هویت ملی باعث می شود که آنها به هر گونه گروه ها می پیوندند و بیگانه پرستی میکنند. نظر شما چی هست؟ اینجا من گمان نمیکنم این کمبود هویت ملی است. من گمان میکنم این هم مشکل اوله است. انسانی که از محبت سرشار تربیت می‌یابد بی‌راه نمی‌شود و آنها وقتی که این با این افرادگرایان وقتی از مثلا از اینجا اونجا صداشون رو بلند میکنن، آنها خودشون رو وطن پرست میکنن، ولی وطن پرستی رو از نگاه خودشون میکنن. من اونجا میروم، من جهاد اعلام میکنم و با بازگشت میام به تاجیکستان و تاجیکستان رو آباد میکنم، یعنی با روح خودشون. شاید و هویت ملی آنها از نگاه خودشون هم پابرجا باشه. مشکل اون است که در اویله این را چگونه راهنمایی کردن، با اون هویت ملی رو چگونه فهموندن و اکثر کارهای روانشناسی نشان داد که اکثر آنهایی که به افراطگرایی مایل کردن از کشور خودشون رفتن، از آنها پیش از همه از اویله خودشون رفتن. حتی در اویله هایی که گویا که اویله با دولت ثروتمند است، فرزندان تامین هستند، این مشکلات هست. و این فرزندی است که از پدر مادر خودش، از اولیای خودش اون چیزی رو که باید فرزند میگیره، یعنی محبت، احترام، شخصیت و دیگر چیزهایی است که ما با کودک باید بگیم، همین چیز رو نگرفته است. تشکر معلم. و بیننده های رادیو آزادی، در صحبت ما بودن تحلیلگر تاجیک مریم دولت و تو برنامه نوبتی مهمون آزادی. خدا نگهدار. سلام علیکم.